ukaugua ikipanda ni balaa. Nataka tuonane saa moja. Yeah, this is Ella TV Rwanda. Rero mukomeje kudukurikira gatanu kuri gatanu. Reka mbanze gushimira cyane wowe ukoze subscribe. Rese utarayikora gusa ukande subscribe, hanyuma ujye ubana natwe gatanu kuri gatanu. Akarero n'akazi ndetse n'akazi gakomeye cyane, aho rero Bruce Melody agiye kumara iminsi 46 rero nta gikorwa gishya aragaragariza abakunzi be, ariko ngo rero hakaba hari neguza y'indirimbo nshyashya n'umuhanzi w'umunyatanzania cyangwa w'umuhanzikazi w'umunyatanzania hariya rero mu gihugu cya TZ, aho rero hari kubarizwa abahanzi benshi cyane bakubita bigacika. Aho rero Bruce Melody ngo hari umuhanzi bakoranye indirimbo rero mwagiye mubona, ndetse muri kubona igiye gusohoka mu masaha make cyane ari imbere, ndetse harabura iminsi mike cyane. Nyuma y'uko rero bamwe mu bakunzi b'umuziki bari batangiye rero kwijujuta bavuga ko ntawe agira, ndetse cyangwa ko Bruce Melody rero nawe agiye kumara igihe nta gihangano abaha, ndetse yanze kubatenguha. Itaha iwacu Bruce Melody wamamaye cyane nka Bruce Melody igitangaza, afite rero indirimbo nshya bivugwa ko rero yakoranye n'umuhanzi wo muri Tanzania uhabwa amajwi cyane, cyangwa uhabwa amajwi menshi cyane, nubwo bitazwi neza cyane, ni Zuchu ubarizwa muri Wasafi Record. Uyu muhanzi rero uheruka mu gihugu cya Tanzania ko twagiye tubibereka tariki 28 Werurwe 2021, yari yajyanye rero n'umurinzi we Jarick ndetse n'umukobwa w'umufotora ari we Promesse Kamanda. Amashusho yasohotse iki gihe yagaragazaga asohoka ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta, ndetse gusa urugendo rwero uyu mufotozi yari ari kurukurikiranira hafi, ndetse gatanu kuri gatanu. Bruce Melody rero n'umujyanama we, aho rero Bruce Melody akigera yanditse kuri konti ya Instagram avuga ko rero yageze muri Tanzania, ndetse aho yongeye gukangurira abantu kureba amashusho y'indirimbo ze, ndetse aho n'indirimbo ye nshyashya yari asize amaze gukora asohoye amashusho yayo, akaba ari indirimbo Bado. Uyu muhanzi rero yagiye akunda kugaragaza ubuzima bwe buke mu gihugu cya Tanzania, aho rero yakundaga kujya yibanda cyane cyane ku buzima bwe bw'igihe yabaga rero yagiye koga, ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi rero Bruce Melody asangiza abantu rero batandukanye bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze, ari nako rero ibijyanye n'ifatwa ry'amashusho y'indirimbo ye bivuga ko rero afitanye na Zuchu byo ntibitangazwe. Aha rero no kuvuga ngo uyu muhanzi agenda twereka amafoto, ariko akenshi muzabona muri video. Usije ukaugua ikipanda ni balaa. Nataka tuonane saa moja. Rero marakorana video ni umuhanzikazi Zuchu nkuko muri kugenda mu bibona. Bruce Melody kandi rero yaganiriye na Joseph Kusanga washinze akaba ndetse n'umuyobozi mukuru wa Crowd Media Group, aho rero ifite mu biganza ibitangazamakuru bikomeye cyane nka Crowd FM, Crowd TV ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero kandi niwe utegura iserukiramuco rya Tigo Festival nkuko twagiye tubibabwira mu makuru yacu agiye atandukanye, ndetse agiye nkuko muri kugenda muyabona. Murazi kubona inkuru ya Bruce Melody twagiye tubabwira uburyo rero ibiganiro yagiranye n'uyu mugabo ari ibiganiro byiza cyane. Bruce Melody na Joseph Kusanga umuyobozi mukuru wa Crowd Media, wari Joseph Kusanga kandi ari mu kanama kihariye rero gategura irushanwa ry'umuziki wa East Africa Got Talent, ndetse mwaka ushize rigiye gukamwe n'abanya-Uganda nkuko twagiye nabyo tubibabwira. Bivuga ko rero yaba amafoto cyangwa amashusho yahaberaga ifatwa ry'indirimbo nshya ya Bruce Melody bitari byemewe rero, yewe na telefone ntizari zemewe kugira ngo hatagira n'ucikwa akaba yafotora. Indirimbo ya Zuchu na Bruce Melody ikaba iri mu gihanze nkuko muri kubona cover yayo, ndetse nkuko muri kugenda mwumva kabiti yayo kameze neza ku itariki 4 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka wa 2021. Integuza rero indirimbo ya Bruce Melody izasohoka ku itariki 4 z'ukwa gatanu, ndetse bibaye aya
amakuru rero ari ukuri mu nteguza y'indirimbo Bruce Melody yashyize hanze ko rero izasohoka kuri tariki 4 z'uku gatanu, byaba ari intambwe nziza cyane ku muziki nyarwanda, kubera ko rero uyu muhanzikazi Zuchu niwe uyoboye mu gihugu cya Tanzania, ndetse na Bruce Melody hano mu Rwanda ntawe umuhiga. Ngaho ko rero Ila TV Rwanda aya makuru tugenda tubakurikirana 5 kuri 5, nakagaruka nawe ubutaha. Ciao ciao, ni Ila Legis bari kumwe kuri microphone, nawe ubutaha.